lapen HSDC atum KADF along kecepa Ogdun. Tomon charting cyclone Mora ni hang ni rep ahawara longta nang kileji angring. Number 9 Amreng constituency along Karbiang Long Autonomous Council kilik Amongwe. Kardom nili Karbi birda thanbang samidurmi BP non arjik tha birtang ton pen Congress lapen HSDC asong pen COC aruni phaing kora sir cap arni KADF asong pen kache toidun abang phi kadom terang pi along kache pa Ogdun Sarapathar constituency angkang Jagat Singh ingti lapen kasang terang pi aphan ning kache thekawe ajok kadom terang pi along si ongdung aradatum chepa Ogdun. Pinang an Congress lapen HSDC atum KADF along kachipa Ogdun. Number 22 Sarapathar MSC constituency angkang kedamtang ningkan ingkoi rapho anbak dotang lo. Sarapathar ahawar kaching thur kavedet lapen kidu kelak arada phan kelang kavedet ajok non adihu MSC kilik abangke KADF pen karjabdun kadom terang pi alongsi cherap chito dun lopusi aru niphai ingkoi rasir kep arni kang sama por penang an Congress lapen HSDC klembang pubang pia tum kadom terang pia hemalong damsi chingwai chingsai padupontang lo. Cyclone Mora mate Mora potemon charting kethe parpek ajok penangan Bengal atalo abi along kedo adet atum penangan Hemrit kanahok dolo. Lang kethe parpek ajok Hemrit lapen kacheleng atawar pi langkang lumpen ongdung arad atum kesung phonang rintilo. Lapen India adet pi along ta bangso among we pi nangle rokta haibusi birta pachinipon. Pining aningan kedamtang arni malom penang an Karbi Anglong ahawar along tomon charting kebang pik ajok thengpi thengprang aro kebob thengpi arong kipur Hemrit kanahok ajok rong rup kedo arada tumpenang sungnang rintilo nonjong weather report atumpen kepachini pona tengke aruni phai thongkep arni cyclone Mora atomon charting Bengal atalo abi penang jab thusi India adet Orissa lapen Bangladesh adet along an bangso atomon charting ghonta ingkor rapli angbong nangkeleji angring do pusi pachinipon lasini hang ni rep ahawar Tripura Mizoram Manipur Nagaland lapen Arunachal Pradesh ahawar along sitame tomon arwe thepik tahaiji Assam lapen Meghalaya along sitame penang an tomon arwe kitheji angring do puta pachinipon. Number 9 Amreng constituency along Nona Pong kilika hidi along kisun kadu kawe bang troxy lasoang bong bang plike racharia song lapen bangke thamatum ke solajong pensi kilik along arjabdun lo aruni phaing kora nerkep arni Amreng constituency angkang dangni lapen dang priagari pang plong pen BJP amir pahing hanglang pon pusi kheroni penili tuma pherangke ladakat ni salong birtanang pale aru ingkoi rainer kep arni AGP pen Amreng constituency angkang dangni lapen dangpli agari pangplong pen BJP lapen Congress ahem along le paling langpon Kheroni Hawaipur Mailu Doyangmuk bithe bitha gari chejeng padupon pen Dhonsing Rongpi kilik apong ut butpon lo kilik along karjap kadu kawe bang troxy alang litum lake BJP pen Rina Terangpi INC pen Alice Intipi AGP pen Dhonsing Rongpi HSDC pen Alexander Terang lapen Solajong pen karjap bangke thom Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Baring George Milik Rajesh Phangcho napen Khozen Malakar atum henlo non malom so poraphan dihina pharman birta moington pon iksnang.
Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogasan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ Dihinam Opi Putot Birtalong Wangtulo. Vosi Chris Roxy Arni Kedoji Karbi Anglong Autonomous Council Kiligaphan Aruing Koraner Kep Arni Difu KADCC Sahem Along Kangdangamai Padopon. Karbi Anglong District Congress Committee, DLCC, LMCC, Youth Congress Lapen, Lumbajong Constituency, Angkang PCC, Atum Chingrung Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Kiligatama Aputak Chingwaiting Saida. Lumbajong Mondol Congress Committee, Ame Purangsina, Hansi Tripempu, Pen Kangni Amaya along Lumbajong Constituency along Kilikitur Duna Bangpu, Dancing Kramsa Lapen KADCC Aketea Kiding Atum Chitongdun. Aruni Pine Coroner Kep Arni Puloni Constituency along Solajong Pen Karjabdun Abangpu, Dinesh Timbungaphan, Ametang Aboha along Rong Aradatum Cheng Muri Pongsi Pen Center Independent Asahem along Ankang Tum Karne Asai Dengpon. Labang suwa sai long ke ongdung Dinesh Timung aphan aning kachete arada tum suri arat chitongdun. Kangthum karne pona hood center ahiti along armu kachepaklang pon.
lapen alang li kaning je pon rat ke du ke sung ke pajok pon henlo ne ke mang pon pusi Fuluni constituency pen MSC Karjabdun independent candidate Dinesh Timung pen Mayalong ning Jepon Fuloni Democratic Youth Amay Phu Bikas Rong Pi pen Japon si kadukawe hum truck cap so se abai pen si kangtum karnia sai deng pon lo Berita Bangala Ponsi Kangton Iglo lang ibom thakat news channel 2 mi thapme kurwang thu